clear tu te chibai ule tuntum video a hian Aam Aadmi Party thupuang tu National Executive Committee member le Rajendra Nagar Bial tu MLA Delhi Jal Board Vice Chairman ni mek Raghav Chadha chanchin tlang pui le TV channel sang in an kom na a athu soi te kan ngai thla in kan clear ho don ani Raghav Chadha hi November ni som pakhat sangkha jakwa somriat pariat ta Delhi a pianga anule pa te hi Punjabi Sikh chung kwa Delhi asum don na te naw kalpui anni awangin in le lo nei in Delhi a an khosa a Raghav po hi Delhi a Shailia nani Modern School New Delhi a polsom pahni thlenga zira University of Delhi atanga BCom apas le nu in Institute of Chartered Accountants of India New Delhi atangin Chartered Accountant azir chuak le a ano panlai atangin le khathiam theipa ngai tak ani thin India Chartered Accountant azir zo nu hian London School of Economics a certification course nein akal le a London a hian multinational company le accountancy firm 10 khata atho mai ba ka ama puala financial management company din turin ain buat sai chome ka ma se India a aron ho in ko na dang adonga chu ko na chu achang ta zo kani Anna Hazare le Arvind Kejriwal te hovin India Against Corruption movement an kalpui chho wang lai ni in eiruk dona tur dan lokpal bill siam turin Anna Hazare te ho hian sarkar lai pui an kara mase chuti hun la ya rorel tu Congress party leader ten Anna Hazare le atrian te chu mi pui te fui pora nuar reng lo tur le andu ani chuan political party dina in thlan ma chon turin an chowa chu chona chu Arvind Kejriwal hian chan nge chula ria in atrian te aron kwala mi pui te po in party thar din chu tha anti awangin sangni sompahni kumtop lama Aam Aadmi Party din alo nita kha ani a London atanga ron ho hlim Raghav Chadha po atheyang tokin he pola hian ain mang chowa kumsomni palimi chawani in party thupuang tu atana ruat ani a ano pangna in riat na le thiam na nei tumu mal tak nei le aril ruwa omte mi pui ma a fia fel fai taka soi chuak thiam ani a Prime TV National TV channel lian sang te Aam Aadmi Party ayo in interview le debate ta te ain lan na sha a Delhi mi pui te mitla tu ber pakhat po ani chongal mile khathiam ani ba ka melin alo zir boka Delhi nula ho te zinga po atlana ngang ni turani ama bem tu le in nei puya som tu tam tak an om thu chanchin bumi ten an soin ama fiam nan tak po an mang thin nge mase Raghav fian Delhi mi pui te rong bol na le party ding tir Aam Aadmi Party ti chaka ti mason zel tuma thahnem angai ema wangin nula lampo angai sakman lofa tun sang hi samni pakhat September thla thleng hi chuan nupui po ala nei lo ri zela nakina ero chuan la nei ve nge ya tum thu asoi sang ni sompanga Delhi Assembly electiona ne na ro pui tak an chan hnu in Raghav Chadha hi Aam Aadmi Party National Treasurer ratana ruat ani a chuti lai chuan ama hi kumsomni pasari mi chau ani party treasurer ani mai ba ka hian sangni somparuk sompasari Delhi sarkar budget tur buat saina a finance minister Manish Sisodia puiturin thlakhata cheng khatlo in advisor atana ruat ani a ngun taka an zir chiana an be hnu in Delhi mi puite tan budget thatak an pe fela charter accountant nani awangin Aam Aadmi Party tan hian sum von himna le ahman chuana tur buat saya ruwa man vel konga te athoklok thin hle ani sangni sompariata Rajnath Singh Union Home Minister ani lain Home Ministry hian Delhi Aam Aadmi Party sarkarin an minister te tanpui tu tura advisor an ruat te chu dan kal ani ti in Raghav Chadha le advisor dang pariat an bantir veka mase BJP National Spokesperson Sambit Patra a ONGC Company Independent Director ratana ruat ani le BJP thupuang tu tho Shazia Ilmi I Engineers India Limited Company Director ratana ruat ani thu ero Home Ministry le sarkar lai pui hian a eng hel lem lo thung
chutia advisor ani na atanga ban tir ani hnu chuan Raghav Chadha hian Union Home Minister Rajnath Singh a hnena lekha thonin advisor atanga ban tir ani chu apom thlap thu a soya sang ni som paruk January ni som panga atanga March ni som thum pakhat thleng Delhi budget duan konga Finance Minister Manish Sisodia apui thu le chumi chunga a hlo cheng ni le duli chu Ministry of Home Affairs nena hian demand draft manga athon let thu le chu demand draft chu lopom nge tura Home Ministry a be sei thu Rajnath Singh nena ale khathona hian aziaka chu le khathona chuan Union Bank demand draft Ministry of Home Affairs minga asiam chu athil tel bok thakhata cheng khatloa advisor ata na inruat chungchang hansoita ka chuan Mizoram lama thil thleng mek te po rilru a aron lang chuai lo theilova Raghav Chadha te ho Delhi sarkarin advisor ata na aruat hian thakhata cheng khat an hlo bak chu eng entitled dang ma an enjoy lova chuti chungchuan BJP hruai tu ten an bantir dial tho ani a mun then khata ve thung chuan zirthiamna bik po nei lem chuang lo te officer on special duty to chief minister a ruat ni in sarkar na thok senior secretary rank enjoy tir an heu thung ani hi Delhi lama kirila sang hi sompakua general election na Raghav Chadha hi South Delhi constituency ya adinga mase general election hi chu prime minister tur thlan na hani awangin Delhi mi puiten Aam Aadmi party candidate pakhat man thlang tling lova BJP candidate vek an tling sang ni som ni Delhi assembly election na Rajendra Nagar bia la ading le a heta ero hi chuan Delhi mi puiten Delhi aro rel turin ne takin Aam Aadmi party an thlang tlinga kumsom thum pahnih mi Raghav Chadha po atum khatnan MLA ani a tin Delhi mi puite tui in tur ngai tua tu le buai pui tu Delhi Jal Board vice chairman atana ruat ani zui bok India Rama Urdu TV channel lian tak pakhat Tajib TV editor in chief Maruf Raza an na interview na Raghav Chadha hnena hian kumlama no pang tak ani chunga Arvind Kejriwal an party chunga le sarkar huang chunga ngei po mo phurna sang tak tak apek chan azota Raghav Chadha hian Aam Aadmi party hi thalai te party ani a Arvind Kejriwal hian kan party mason na tur le ram mason na tura thok tur le mo phurna sang chel tur hian kan hausak lo te kan thla tu te politician an ni le ni lo te le eng chi le eng sa khu atanga ron chor chuak nge kan ni ti te minte na na hmang ve lova kan rilru ramta na kan in pek na le kan thutluk na siam dan sang te hi minte na na hmang ber zoka chumi mil tur zel chuan mo phurna sang min petrin ti ina chang chuta Maruf Raza hian mile khathiam le zirsang malam hun eng tak le du thlan tur tam tak nei ni a mase chung zong chu thlang lova politics I thlan na chan hi enge ni ti ina zot le a Raghav hian englai ma in he kong hi ka zo ang ti ka ngai tu ngai lo tun thleng hian ti hian kala soi thin kumsom kalta khan ka chung te hnena politics a kalut don ti in BJP emoh congress a emote lu tumta ila kanule pa te hian in na tangin min hnot chuak du hial mai thei achan chu mi zong in politics I thil bol hlo le drop tak angin kan en veka mi pam ham le mi bum ching dot soi le tharum tho hial po hre lo te khela kan da a thalai le khathiam doctor engineer le charter accountant role te khel tura kan ngai lo mase chu ti rualin chu politics bol hlo chu achunga lu chila kan ti thiang hlim ani ma lo chuan engtika ama ngot chuan a thiang hlim thei don lo ti po thu dik ani a chu wangin KMO Arvind Kejriwal emote hian politics hi kan thlang ani lova politics le mi puiten ramchung politics thak danglam turin min thlang ani zok party lian puya politician lian tak ten kumriat kumkua vel kalta a min chona in ngam ani a Jan Lokpal bill hi pass in du tak ani chuan party din ula in thlana ding ula ne na chang ula sarkar na siam ula sarkar chu enkol ula ti chuan bill chu in pass don nia ti amin som na chu
kumriat kalta khan changin Aam Aadmi Party kan dina in thlana kan chua hne'na kan changa sarkarna kan siama sarkar chu thataka enkolin lokpal bill po chu kan pasa chu mai ni lovin zirna le hriselna konga te po na satakin hna kan thok me kani hi ti in achang atira kan soi angin raga fate chung kwa hi sik an ni a Arvin azui tura athutluk na le adu thlanna siam hi anu le pa te pon an za sakin an thlop tha em a tuna kan hmuang hian sang ni som ni Delhi Assembly election na in candidate tura nomination na file don ni po in anu nen Gurudwara a kalin an chong try a nomination na file na a po anu hi a hruai ve nge ani आज एक बहुत बड़ा दिन है। मैं आज अपना नामांकन भरने जा रहा हूँ, अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ और सबसे पहले तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने आया हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ और बस यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे ही हमें ईमानदारी के पथ पे अग्रसर रखें और जनता की खूब सेवा हमारे हाथों से करवाएं और अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मैं साथ जा रहा हूँ और tuna chuan in thandon lai vel an campaign wang lai tak ni kum tira TV9 Bharat Vars channel lin an inalen chila an kom na kan thlir ho chun jam vele ang की बात भी होगी तो आइए सीधे चलते हैं राघव चड्ढा के घर पर chada analo welcome nu in akom tu nu hian jingzinga kan ron lenga kan ron kalma ma em ti ina zota chada hian ma lo ve hei ka vo in na ka lo tan don vel me ka ni a heta ka pian le ka seilen na bial nge ya ka ding thei dona ka tan thilom om le rem chang takani hevenga hian ka seilianin cricket te kan khel hova kan tual chai thin na berani a he bial chunga mi te nen hian limni le lungai ni te kan in trom pui ton hloma hetia ma ni seilen na ve nge ya ka ding thei tur hi kalom hle ani ti in asoi chhongal zunga juta akom tunu hian Lok Sabha in thlana po iloding to a itling lova tuna MLA in thlana chan si mule ani a heti taka in party hruai tu tele Arvind Kejriwal ngei po in an du saka an ringam che hi enge a chan ti in azot zom nga la Raghav hian he thil hi chu zebrual ani lova ke ngei po hian van nei ka in ti hle kumno pangte ka ni chungin he party hian abikin Arvind ji hian mo phurna sang tak min pe a kumsom ni pali mi lekani in national spokesperson na min ruata party dangin kumsom ni pali mi chu an ruat ve kher po in karing lo in channel a ngei le national news channel dangdanga te po party sang hruai tu lian tak tenen debate nein kanin lan ve fo kha ni a kumsom ni pasari kani in national treasurer sum en kol tu mo phurna min pele a kumsom thum kani in Lok Sabha in thlan min chu tira tuna kumsom thum pakhat kani in MLA in thlan min chu tir vele don ani a chuwangin van nei ka in ti in ni hlo ka in ti em a chuti lain ka kawatla mo phurna rit le lian tak te hi ka ti hlo tlina ka ti puitlin theinan chakna min peturin le min tan pui zel turin chunglam ne na ka dil rengbok thin ti in a chang मेरे कंधों पर है जिसका मुझे पूरा एहसास है और बस ऊपर वाले से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि ये जिम्मेदारी निभाने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो विश्वास चाहिए वो बना रहे। तो मतलब लोकसभा चुमिनु आkom tunu hian tun MLA in thana hian ipian le iseilen na biala nge iding don ta a Lok Sabha in thana khan abiala lo zau deva campaign tura munla tak chua te angaya kha itlin lo chan pakhat ni inisia em ti ina zot le a Raghav hian Lok Sabha in thana kan tin lo chan ber kha chu national level in thlan prime minister tur thlan na ani wang ani a in thlan nia ka thil ton pakhat kha ka han soyange vote thak na but sang kan tlo kwal na a thalai rual le kumlama upa deu te po an lo in tlar thup maya chung ho chuan min lo chibain min lo kwa hloma anjinga papa khat chuan kadara min kwa chungin tlangwal iti thalutuk
nang ni ang thalai le khathiam ho hi politics sa ma hruai tu in ni zelanga ya ni ti in min hrila kalom lu tu kapu chuti ani chuan min vote ve nge yang tiro ti in ka zota ani ero chuan tun hi chu rampum huap in thlanna prime minister tur thlanna ani awangin prime minister turin modi ya kan du'a BJP ka vote don Delhi ero Kejriwal ro rel na hnuaya omzel turin kan du'a MLA in thana Aam Aadmi Party kan vote tang ti in min changa chutiang chuan Delhi mi puite hian MLA in thlan le MP in thlan hi an thliar hrang ani tia soimek lain anu in thingpui aron pe a चुनाव में अरे देखिए चाय भी आ गई ये मेरी मदर मदर है नमस्ते तो सुबह सुबह उठ के ही राजनीति की बातें दिन भर राजनीति की बातें करते हैं क्या राघव घर में घर में तो बात ही नहीं हो पाती है हम लोगों की इतना बिजी रहता है इतना ज्यादा बिजी है इसका शेड्यूल घर में खास raga fan hei hi kan nu ani tia in mel hriat tir nu in akom tu nu hian raga fanu hne na chuan raga fian a tho hlima tangin ni leng leng in politics lam hlirem ni in chunga hian a soi thin ti in a zota ina chuan chu tiang soina hun po chuan ei ngai meu lo a buai thin em awang hian han ti ti ho na hun po kan nei hlei theilova kan in biak na ber chu WhatsApp kal tlangin ani deuh mai ti in a changa thingpui in ho pa in akom tu nu hian raga fanu hne na vek chuan ani chuan zinga tangin politics thila ain hmang zo veka phone atanga inin biak bak chu a hran pa in inin kom man meu lo ti na ani mo ti na zot le a raga fanu hian apoimo te a bak kanin be man lo ma se chu chu poi ti na ka nei lo thung a chan chu kong dik a zo ti ka hria a chung ko ta ne ro chuan hun ol anei thlot ri lo ani ti na changa akom tu nu hian tun lai thalai te chuan chung ko tan hian hun an petlem hrim hrim alom tiro ti na zot le a raga fanu hian mi zong zong tan a hun le aril ru a senga chung kwa po ngai sak lo top chuan ni lo min ngai sak em thowa chung kwa dam lo le enge modeu han omila engkim kal sanin aron ho ngal thin ma se chung kwa kan dam tlan chuan pon lama thok na sa a chung ko kima do kan kil ho po a thei to ri lo ma se kong dik zo ani awangin vuina le hreom ti na pakhat ma kan nei lo ti na chang le chuta kom tu nu hian ani le raga fi politics alu nu chuan jing te po tho ma thinin arin oma chumi ma tun ma in ma deu dewa tho thin tho nge ama hi muddu ve takani em ti in azot zui le a raga fanu hian mut chu adu velu tuk thin ma se chu tianga rei takamutur hi chuan a kho sangai vak lo lekha zirin hun na mang char chara CA azir zo in London akala azir chun zom le a London atanga aron ho in Arvinji tenen anin chara hetiang hian ni chhozui ta a chu tianga hun thol tak a man hi om lo ti na changa टाइम कहाँ मिला पहले पढ़ाई सीए उसके बाद chuta raga fa hne na politics ai lu nu hian jing mut rei chak na te inei nga yem ti ina zot zuya raga fian nei thin te reng mai du to ka han mut veng veng mai te chu acha kom ve thina tin na tho tur kan nga em awang hian kan ko po ri thlom em ani kan ho tu pa berin ni leng leng a na tho thin miaw awangin midang tan po tho lo thei ani lova cholkar khatani sari hi ni tin ni leng lengin na kan thoka Arvinji phei chu ni khata darkar ni darkar thum bak amu thinin ka ring lo chu tiang ani awang chuan ke ni po rim taka kan tho angaya he kong ka zo awang hian van tlang nun chungchanga le sumle pai chungchanga po thil tam tak chu ka kalsanin ka hlan ve nge ya tuna kanu soi angkhan chungte kianga po ka cheng ve man lova thiante zinga ka tel ve man lovin khoya mo han chwa wa vel po ka man ve lo boka ma se chu ti chung chuan kan party in na kan tho thada wangin mani chung rila lom na le kan na tho te awanga lung oina ero kan nei thewa no pang nuai som paruk Delhi sarkar sikula lut mek te nuna danglam na kan thlena mi nuai enge mozat in Delhi sarkar hospital le mohala clinica a thlona en kol na dongin risel na tha an nei pha
chung lo po chu na tha dang tam tak kan thok meka chung te chuan min ti lo min chung ril taka lung oi veng veng na min pe thin ti in a chang ani le eng tiknia emo politics hi chol sana charter accountant practice tura let le turin in ngai tu nga yem ti na zot le a raga fian tuna po tlem chuan kala practice chun zom ve reng thova kan party account vel kan boy puima baka pon lama po kanitin mamo zual pui min phusu thei tur tok vel hi chuan kala practice chun zom ve zela ma se hun puma practice tur le charter accountant thatak lo tling tak ni tura kalo in suang tu ve thin kha chu ka kalsanin ka career po ka sacrifice ve ti chu ka ria amaro chu chumi thuwa chuan in thirna pakhat ma ka nei lova party aka tho pui tele kan na tho te ka ngai tu hian ram rong bol na na tak tak ani ti ka rechianga hetiang opportunity hi mitlem te chovin an mu thin ani ti ka riatin van nei kain ti jok em ani ti in a changa akom tunu hian nichina kan soi ang le inu po ina soi ang khan chung ko kianga hun ni mang man lova an rual po in cho ai man hek lova tukina hian an rualin ni eyang nge ei lowang ti na zota raga fian kanule pa te ruala do kan kakil hun tur chu February ni som pakhata in thlan result puan zo nu in nani ka ring ti in a changa साथ में खाना नहीं खा पाते तो आज नाश्ता सबके साथ होगा या आज भी ऐसा ही है अब मुझे लगता है कि मम्मी पापा के साथ नाश्ता तो अब 11 फरवरी नतीजों के बाद ही होगा अभी तो वो हम भी आएंगे उस दिन आपके साथ नाश्ता शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन में कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं गया या वहां पर महिलाएं बैठी हैं इतनी बड़ी संख्या में या बच्चे बैठे हैं उनके साथ ही शाहीन बाग lama ron luta CAA le NRC du lova shahin ba kanwar te hi muslim ho chau ni lovin midang tam tak po antela sarkar lai pui home ministry le BJP shwai tu shim ten engtin ma action an la lovin in biak na po an nei pui lova Aam Aadmi party po in eng ma in soi pui lovin ahmuna po in kal lova tia soi mek la yin ragaf chada hian kan thil du lo zong le kan dau dal na hi kong sang in kan lan tir theya pungkho malung oi lo na lan tir te chongeya nor te thu soi manga lan tir le ro rel na ma lan tir te ani a Aam Aadmi party hian thu soi mang le assembly house resolution mang te tin parliament chunga ngei po CAA le NRC kan du lo na hi kan lan tir to a khoya nge kan lan tir zel don ti chu party in alangai tu zelang chuti lain BJP howero hi chuan tunin thando na hian mi puite mamo chi sang electric tui kong pui zirna risel na ti lamte da thra a shahin bak le hindu musalman ti vel ringot manga in hnial le vote zon antuma antum ang le andu ang ngota om tur kan nilova hetiang thu holutuk hi soi ban san sela thilpoi mo hiron soi ve to zok ro se ti ina changa अब वो एक राजनीतिक दल का अपना विवेक है कि कब कहां कैसे करना है और बीजेपी तो ये चाहेगी कि आम आदमी पार्टी को बिजली पानी सड़क शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र से निकालकर उस एजेंडे से बाहर निकालकर और किसी एजेंडे पे ले आए हम क्यों जाएं उस एजेंडे पे हम तो बीजेपी से कहते हैं बीजेपी आप बताओ शिक्षा क्या करोगे स्वास्थ्य क्या करोगे समझकर खुद को इस पूरे झगड़े से दूर रखा कि हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते मैं तो अपना मत आपको बता रहा हूं तो राघव बट बेसिकली अगर राजनीति में आ गए युवा तो उनको पर्सनल लाइफ तो फिर पूरी politics ai lu nu chuan thian po ikom mu mal man to lo ani a tuna ti hian ipian le seilen na biala ngei MLA in thlan i han chu ve don ani a i thian ten an ron campaign puin an ron phur pui ve che em ti na zot le a raga fian an va in thanem ngai takin ka ko khoma vote thak na tur but tina ka thian te pakhat zelin ka ruata theto pin chak ngei tumin tuna hian phur takin ma kan la ho me kani ti ina chang पूरी तरीके से सबको बुलाकर जिम्मेदारियां दे दी हैं हर बूथ पे एक दोस्त को खड़ा कर दिया है और मजबूती से चुनाव लड़ तो माएं ज्यादा सपोर्ट करती हैं राघव आपको कौन ज्यादा सपोर्ट करता है पापा ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे ऐसा लगता है inu ngei pa in tan puina sa jok che ti na zot le a
kapa tia chanin anunga anu alo mengbial na samai हम आपको कौन ज्यादा सपोर्ट करता पापा है? पापा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे 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 ऐसा लगता है आप मेरी घर में रोटी बंद कराएंगे ऐसे सवाल पूछ के अच्छा तो राघव raga fi nupui nei tura tling vek to ania nupui nei tura ruwa manna te in neyem nge politics ngor hi ala ni ri ti ina zota तो अब राघव की मतलब शादी वादी का कोई प्लान है, कुछ और सेटलमेंट का प्लान है या अभी राजनीति है सिर्फ? नहीं प्लान है जरूर करेंगे जल्द शादी करेंगे जल्द है मतलब ये तो जब मेरी माँ मेरे लिए ruwa manna chu om ve e kanei ve watang kanu in kanu pui tur mai che thatak min zon mu sak ve le kaneyang ti in nui vur vur chungin a changa anu in ke ni chuan kan jong mu to a nangman hun ni nei ve phot te po anga ya lom malo ti ve thum जरूर करेंगे जल्द शादी करेंगे जल्द है मतलब ये तो जब मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेगी तो कर लूंगा शादी तो ये तो ढूंढ ले, आपके पास टाइम होना चाहिए। हाँ वो वाइफ के लिए भी तो टाइम चाहिए, घर के लिए भी तो टाइम चाहिए होगा, तो ये काम ragav chadanu hi mcom b8 ni in nule khathiam le zir sang ani a apa chulo yar ni in sumdo na te nau a khoi pa a farnu pakhat ngein a farnu po chu ama ang thovin charter accountant ani a thatakin a practice mek bok an chung ku anin ngei melin anin lungrual mel hle a tin an chung ku hi sik chung ku an ni ti kan soi to a an chung te then khat po Punjab pa an la om nual nge bok hengte wang hi ani pakhatanga nakum sang ni somni pa ni Punjab assembly election lo am tura Aam Aadmi Party in Raghav Chadha hi Punjab state ko in charge cha an ruata Punjab lama jin deuh reng mai ani Punjab a Aam Aadmi Party mason na le milangsar tak then khat Aam Aadmi Party alom lu an ni thu video masalam then khata kantar lang to a tin Uttarakhand le Gujarat te BJP in tun hnaya chief minister an thlak sek thu te po kan soi thrina heti lai hian Punjab po Aam Aadmi Party in ma an son zel lain rorel lai Congress Party an buai tuala an chief minister Captain Amrinder Singh an in rin nikalta September ni som pariata khan chief minister atranga ban na athelut vele tarup maya Congress Party a omzui zelang nge party danga alu tang ti po ala soi chiang hlei theilo ani Captain Amrinder Singh an ban na thelu nu hian Congress Party High Command lamin chief minister thar tur an ngai tua kwal ngal charchara voini voi thum vel lai an ngai dan an thlak nu in kumsomli pariata upa dalit mi Charanjit Singh Chan ni achunga thu an titlu thei ta ramani kan kwal thuilu tukma in kan du tok donanga next video a tun hnaya Aam Aadmi Party ne na in hnim hnai tak Bollywood actor Sonu Sood achunga thilthleng Income Tax Department nin a chen na in an dap thu le chumi kai hnoi chan chin chu thlir ho ve le kan tum don nia mang tha le vek phot ule